Mama Demia sing duwe ngaplang-ngaplang sareng Ibu Kuwu. Kanggo Kang Nur sing duwe Purworejo. Fokusin kakang bae Mama Demia 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 tambah gede tambah kencang syarat sinyal tambah gede demene tambah kenceng cemburu nih Mimi Ani Mimi Ani Mimi Ani Mimi Ani siapa sayang Mimi Neng 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 Mimi Anik Mimi Neng Mimi Lisa Mimi Lisa Mimi Lisa Mimi Lisa Mimi Lisa curiga malah pengen kakang curiga cemburu Mimi Mas malah pengen kakang cemburu cemburu curiga tandane rindu lan cinta Mimi Anissa Mimi Anissa Mimi Anissa Mimi Anissa cinta kadang butuh rayuan gombal malah luwih enak tas tukaran Bos SR diambung batu ke Bos SR wis pasti pasrah ngaplang-ngaplang Mama Juna tambah gede tambah kenceng Mama Juna cinta ibarat sinyal luwih gede demene luwih kenceng cemburu nih Mimi Ani oh Mimi Sela Mimi Sela Mimi Sela Mimi Sela Mimi Sela Mimi Ani jin ya Mimi Ani Mimi Ani Mimi Ani Mimi Ani Mimi Ani tiga putra tiga putra tiga putra tiga putra tiga putra tiga putra curiga malah pengen kakang curiga cemburu malah pengen kakang cemburu cemburu curiga tandane rindu lan cinta Mimi Sofi 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 cinta kadang butuh rayuan gombal malah luwih enak tas tukaran diambung batu ke wis pasti pasrah ngaplang-ngaplang Mimi Ani Mimi Ani cinta kula
secene Mama Sela fokus Mama Sela baik. Mama Juna 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 Bos SL tambah gede tambah kenceng Bos SL cinta ibarat sinyal Mama Najril luwih kenceng demene Mama Najril luwih gede cemburune Mama Najril Mama Najril Mama Najril Mama Najril wong joget nyolot